tindzaba takusihlwa libito lami ngingixolane wakandwandwe kanti-ke amasonto amahle kanzoba singene kito tindzaba ngalokugcwele ake sifunze lethu letihamba embili kilo lilanga lanamuhla. Silo inkosi Mswati wesithathu sesimemetele onke emakholwa ukuthi ahlangane etekiwe umkhosi weliphasika lokucala mhla tindzathu enyangeni yaMabasa. Emaphoyisa embube ngokuchubeka neluphenyo lwawo sekabophela amanye emashayina lebheka sehotela le-Rainbow emidzaweni yaseMotshane noma endzaweni yaseNkhaba. Imbube yemhlaba inkosi Mswati wesithathu senikelele emacembu lasiphohlwa ngemajezi ekudlala kiyo iNgwenyama Cup. Nanti-ke tindzaba ngalokugcwele emaswati lamahle. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu seyimemetele ukuthi emakholwa akaphelele khona esikoleni khona ngatakhona ilanga lapho khona kuselebhrethwa khona ilanga leliphasika kanti-ke lo msebenti utawumhla tindzathu enyangeni yaMabasa kanti-ke inkosi ishito ngeliphimbo layo ngumfundisi Archbishop Hlatshwayo. Lesibalulekile ngemnene lesiphuma la esigodlweni elithithini kwatiswe emakholwa la kangwane nangaphandle kwaleli nesive sonke kutsi setinkonzo tema-Easter tinkonzo lesitibita ukuthi Good Friday lapho sikhumbula khona kufa nekuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Inkonzo lapho siyabe sigubha khona kufa nekuvuka kwakhe kufa kwakhe ngomhla ka-3 kuMabasa siyabe sisesontweni lesive sihlangane kanye nayo indlovu emhlaba lomangciveza akhwesha waphuza bese kuthi inkonzo lapho sikhumbula khona kuvuka kwakhe sise-stadium kaSomhlolo mhla tisihlanu kuye Mabasa noma April lapho siyabe sesihlangene emakhosi onke sigubha lolusuku kuthi uvukile. Siyacela-ke emakholwa letinkonzo totimbili nga-10 o'clock sibe sesihleli phasi sonke sekude loyalukako sesilindzele kufika kwemakhosi. Ngalesihlanu kwemhla ka-3 sigubha lolusuku kuyasanga emgcibelo bafundisi basesangweni lakhe esigodlweni enkabezweni lapho siyabe sibonisana khona ngelibhayibheli sinaye umlisi Ngwenyama Mswati wesithathu. Bomake basekhenyeni lakhe elithithini kuyindlovu emhlaba lomangciveza akhweshe wabhuza. Labasha basesontweni lesive bachuba tifundo tabo. Siyacela-ke inhlonipho sisachuba letinkonzo sihloniphane silalelane lokhipha simemetelo Bishop Samson Hlatshwayo egameni lebukhosi. Wena waphakathi welungazintaba zamabhoko uyimbubi yesabe kuhle emathole esinyathi. Idile libuke kusebenta kwelitiko landvunankulu namhla endlini abayesikhulu letfule umbiko wekusebenta kwalelitiko kanti-ke emalunga aphalamende abe nemibuto lapho angavisisi khona. Emva kokuthi amalunga endlu abayesikhulu afake imibuto ekomidini lelibuke kusebenta kwelitiko landvunankulu, indlu yaphasisa kokuthi ndvunankulu abhale umbiko ngaloko. Lomuhla sihlalo waloke likomidi lelibuke kusebenta kwelitiko landvunankulu umhlonishwa nathi Mdokisi Hlophe wetfule lo mbiko kuyo indlu yabayesikhulu. Munye-ke waletindvuna lebethi khona abehamba ngayo le ndiza yekucashwa ngoba-ke le emhlonishwa ndvunankulu yona yayibhukhwe ngekomuva kwesikhathi kanti bayandzawonye bantu basebenta kanye kanye-ke ngakunika ini lift sambe siye ekhaya kwekusebenta kwecabinet ubona imibono lehlukene lo office lemhlonishwa ndvunankulu libonge kwelulekwa. Emalunga aphindze afaka tishukumiso nemibuto kulo leli komidi. Etinkundleni kwangena 16 million lesingamcela lesingamati nalamhla futhi asimati kude lo lesemati oyitsike le report i-response ithi lo 16 million le executive yena yamati kude ngisho mina ongasukuma la kule executive awuthi yamati 16 million njalo ngingamati nami cela ukuthi umhlandvu nankulu njengashemeni wecabinet athi to ensure
kuthi akuphinzeki lokuthi ibudget ilulateke ihambe ifiklishwa endleleni. And akaqali Prime Minister kuhamba nge-private jet. Usuke naseLesotho wetala Swati nge-private jet. Sekayamjwayela ama-private jet. So ke le portfolio ayingabi mum about this issue of serious issue of governance. Wrong lo. Prime Minister akakuyekela ngakuphinza akuyekele uthi 4 kuphele nyalo ukuthi ahambe nge-private jet yemuntu. Love lo ukuthi sathi ukuthi vele yini le igcine yenta Ndvunankhulu welive agcina sahamba ngaleti ndiza leti private. Uthi la kuthiwa there are serious allegations that there is a cabal operating within parliament. Kuyini kona lokwe cabal? Okay, government spokesperson. Kune contract anitwa yona i-Civil Service Commission. Siyatiko sonke yakhulunywa indzaba yakhona yaphuma emaphepheni. So honorable speaker bengifuna ukucela ikomiti ku-chairperson walelo committee ukuthi akufake ama findings akhe le issue ukuthi currently there's no person performing the substantive Sixolise Maswati lamahle ngekujubeka singakapheli indzaba yethu yaseParliament. Kanti-ke bafundzi bakulela sebatinde khona even laseCanada basukumisela uhlelo lekusita abafundzi bakuleli ngate kuchwephesha. Kanti-ke labafundzi babonekele basita kwakha noma-ke kwakha ligumbi lekufundza ubuchwepheshe esikoleni lesikhulu saKalozitha. Ke leti tichamuka ke even lelingesheya laseCanada kanti-ke iminyaka yabo ingaphasi kwe-20. Kanti-ke labantwana laba bahamba kanye naye-ke babeNeil Anderson lo ngiyena-ke angumphathi wabo aphinze-ke abe ngithishela wabo lena-ke even laseCanada. Leti hlobo-ke letilapha kaNgwane tabe seke tetsa inhlangano yato lekuthiwa-ke iSwazi Kids. Well, we're here because we're part of Swazi Kids. So we work with them, and so they're the facilitators for this project. Of course, with Mr. Joseph, the principal. And so I'm the supervisor of the students, keep them busy. They don't know how to do some of these things yet, so they're going to learn as they go. And we come because part of our school's mission is to be in terms of service and philanthropy, giving back because so many students are fortunate. So they get a chance to see a beautiful country, meet some nice people, and build a computer lab today. Noma-ke kungakavakali ukuthi-ke umsebenzi lo ngangalwena-ke utawuthatha-ke timali letinganani, kodwa-ke lesikuvile kwekuthi-ke ngibo labantwana labaphinze-ke babambisane nebatali babo labakhiphe-ke timali tekuthi-ke lo msebenzi uchubeke. Sidinga i-second whether sitayenda i-junior noma i-senior ICT laboratory. Sesicela-ke le laboratory ukuthi basakhele yona ngoba tindo nyalo setihamba nge-technology. Nabo AI sebakhona. Nalokuthi-ke labantwana kufanele siba-expose le tindo taka digital. Bese-ke sithola le funding le batasakhela nje le class, le laboratory. Bashiye bese sesiya ka micro projects siyongcongcotha khona ukuthi basicethelele basifakele equipment ne-shelving. Hayi-ke siyabonga baba Mathabela. Nawubuka bathatha isikhathi esingana? Lo bafikela muhla ngolesithathu batawuhamba ngalesithathu kuleli viki lelidako and umgomo wabo uthi kufanele bele building lebayakhako ibe seyiphelile ifike ku-Friday bayishiya le dulu ku-Friday. Okay. Thank you very much. I'd like to do some of the cement, but I'm just carrying blocks right now. You are clearing blocks. Yeah. They don't. Etindzabeni teshanele Maswati Themba Shemahala Xaba Kalozitha. Emva kokuthi kubonakale insengo ya oil ikhula emaveni lapho khona kuchubeka khona timbi, bachubi betinco letithutha sona sive kuleli bakhombe ukukhathateka kwabo kulandzela ukuthi intsangu noma ke lapho khona kuthanga khona oil khanze ukuthi singasatholakali. Fundzeni lesisenhla nemave emhlaba kubukeka sengathi lesimo sitoba nemthelela kubachubi betinco letilayisha sive eSwatini.
Umsakazo ukhulumiselene abaqhubi betinqola labakanekisa eMbabane kuva imivo yabo mayelana nalokukhula kwentengo ya-oil nagasolina kumava aseMiddle East kanye nokuvisisa imivo yabo ukuthi lesimo bona sibakhinyabeta kanjani. Abakethu ngicabanga ukuthi sibaqhubi betinqola ukuthi asi-affecta kakhulu ngoba kungabi khona kwabo petrol nabo oil kuma filling station kutawenda ukuthi sigcina umsebenzi ungasaphumeleli ngendlela yakhona. Njengoba kubonakala nje ukuthi kuyaqhubeka letimpi kulamanye ema-filling station lakhona eveni selehlile lizinga seyayithi uyafika ukhanze petrol kude uyawuthi uyabuta uve ukuthi hhayi akusakhoneki ukuthi basaplayeke ngendlela lengiyo. Abantu abakethu ngaba kugula lo mlilo kuphela nje lokungenda kokuthi into iqhubeke ibuyele esimeni ngoba cishe lobo fuel batholakala khona kulamavela lephesheya kuze kufike la ekithi. Kutasimela kabi ngoba nakwenyuka nje lentengo yabo oil lemaveni nalakithi petrol tawenyuka, so makwenyuka petrol sesithi khanza asisakhona ukusebenza ukuthi abese kasidulele. Akusafanani beyingcono kathele ibhizinisi beyisasebenza nyala isafanani tonke letimbo setidulile, so icela almost ikhanza maybe nzambama noma ngenyanga leyo ndlela losukubala ngayo ikhanza le mali encane, but ngaloku ukuthi kude umsebenzi vele ngikho solo sikhona. Kunye uhulumende la angasibambisa khona kungaba ukuthi nabakhiphe emagazethi bantu emaholo enyuka because thina asikhona ukusebenza, sisebenza ngoba abantu banemali bagibela, so bantu nabayide imali asikhona ukusebenza. Etindzabeni channel eMaswati kubika Zwakale Ntombela kanye naCula Ndwandwe eMbabane. BuyCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminum windows to elephant doors. BuyCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit BuyCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At BuyCash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. BuyCash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo. Inombolo yalomshini love ngawo la channel yeMaswati itholakala kule channel yeMaswati kuphela. Wayithola seyikuletinye tindzawo noma seyinamathiselwe kuletinye tindzawo njengemabhasi nemakhumbi. Yati kahle ukuthi akusiwo lo mshini love ngawo kule channel yeMaswati. Kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato tipanela tawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMelika, kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. Angiphinze ngikubongelele ngwana lomuhla ngalokukhethekile semukele labo labasanza kuvulela wona umsakazo leti tindzaba takusihla tingelimi leSiswati.
Inkampani ka-Eswatini Mobile seyinikelele lidlala lakaMsunduza ngekudla kanti-ke umphathi walenhlangano noma-ke le nkampani uthi-ke le mnikelo awusiwo nje ukuthi-ke banikela leli dladla ngekudla kepha uwekutihlanganisa kanye nebantfwana lokungibo baholi bakusasa. Lokubanjwe Lo mfundasikole lohlelwe inhlangano lesita bantfu labasha ngetimali ukuthi bakhone ukucala emabhizinisi. ube impumelelo lenkulu ke umsebenzi lokubanjwe ngiyo inkampani Eswatini Mobile edladleni eliphekela abantwana iPTS Msunduza Soup Kitchen eMbabane. Lo msebenzi bewunaye ke umphathi wenkampani Sydney Sijula lovete bumcoka bekuthi kungani le nkampani yente lo msebenzi ngekubukwa bumcoka nelichaza litawudlalwa ngibo bantwana esikhatsini lesitako kilo live. Today is a special day for the Eswatini Mobile family. We are deeply honored to stand here in Msunduza, one of the most vibrant and historic communities in our country, as part of our Eswatini Mobile Cares program. We are not here merely as a telecommunications company. We are here as neighbors. We are here as partners in the community. Most importantly, we are here as fellow Emaswati who believe that the well-being of our children is the well-being of our nation. Today, our team from Eswatini Mobile has rolled up their sleeves to cook and prepare a warm meal for 450 wonderful children here. Kanti lebekabuya kilo lehhovisi leliphini landvunankulu nomcebo Nkhomo Hlengethwa ukhulumile ngebumcoka bayo le soup kitchen. Kibo bantwana bakumsunduza ikakhulukati labo labasetimeni thiti labangeke bakhone kutilawulela. The PTS Msunduza Soup Kitchen stands as a beacon of hope for many of our vulnerable children who find themselves on the margins of society through no fault of their own. Allow me to use the words of one wise man who said, "The true measure of a nation's progress is how it treats its most vulnerable citizens." And we all know that children are part of our just by mere fact of being a child, you are a vulnerable person. Sabonga Eswatini Mobile for stepping in where it is most critical. In my view, this outreach is not just an act of charity, but it's an act of solidarity, a recognition that no Lesotho must be left behind as we build this prosperous and equitable nation that the Ingwenyama envisions for Eswatini. Lobikako etindzabeni te-channel yeMaswati ngumlamli Shongwe kanye naLawrence Matfunjwa eMbabane. Bantfu labasha basesifundeni saseLubombo bakhuthazwa ukuthi baticalele emabhizinisi abo njengoba emathuba emisebenzi semancane kanti-ke lokhu kuvakale ngemphathi walesikhwama se-EF emhlanganweni noma-ke kumfundasikole lobohlelwe ngale nhlangano ukukhuthaza abantu labasha ukuthi-ke babhale noma-ke bafake ticelo tekucala emabhizinisi. Umfundasikole lohlelwe inhlangano lesita abantfu labasha ngetimali ukuthi bakhone ukucala emabhizinisi i-Youth Enterprise Revolving Fund bungenelwe insha sesifundeni saseLubombo lendlulaka emakhulwini lamabili. Kulo mfundasikole insha beyifundziswa ngetimakethe letikhona lapho bantfu labasha bangamikisa khona imikhicito yabo bakhone kwenta imali. Umphathi walesikhwama umnumzane Mandla Nkambule ukhuthaze insha ukuthi ayingalweli kufuna imisebenzi kepha abatakhele imisebenzi, imali ikhona esikhwameni kubasekela ukuthi bacale emabhizinisi. Don't push for job opportunities. Kude umsebenzi. Sekude lo msebenzi enufuna kowena. 21st century skills are so important. Funzani, prepare, position yourself. Thathena ama-course abo A1, do everything you can do. Do digital marketing. Any courses online, courses money. Ngicela encourage. The world today we're living in, if you look at young people, you go to the Forbes magazine, 100 young people, entrepreneurs. From the age of 25 years, 30 years, they're doing great things. And my wish is to see young people in Eswatini be part of that. No more 101, no more 99, it's okay. But we want to drive you to be there. We believe in you. Kusekela bantfu labasha ngetimali bangulenhlangano akusiyo nje imfeketho kepha-ke bukhona bufakazi baloko njengoba Mbongiseni Nkambule wakhona kusitakala kulesikhwama. Kufanele bengamali kahle nje. Bengitshenje ukuthi imali yasenkundleni. Shothi-ke ngagcwalisa ke ifomu nami nje ngabhala
ungakuthathi nje serious. Ngathi ngiyakunikisa ka-youth fund ngabona bayanginaka bangikolekile bathi hayi phela nalabo ngamele ubhale kanjena ngiyalokufuneka ama-quotation ngihamba ngethi i-quotation ngabuya nayinye ngayiletha bangijikisa futhi bathi hayi funa beyi-3 into ehlukene bangichazela nje baba naloku nginako nami ngagcina senginalo mdlalo wokulandelela kanti bengithi nje nami ngikhiphe ekuqaleni ingisithile kakhulu nanyalo vele sengisasithwa ngiyo nje ngoba lesicelo sami ngabe asikho kuleli zinga lesesikunyonyana but-ke lokhu sizana sisengangenetisi ngisengefiki la ngifise ukuthi sifike khona ngiseneliphupho lokuthi ngathi ngingasikhulisa ngingako nje nonesifiso ukuthi nangiqhetha nje ngaDisemba kubhadala ngize ngi-aplayele lenye ngoba sengibone ukuthi iyafunakala shothi ngisathi ayifuna futhi. Le nhlangano yaka-Youth Fund bengahambi yodwa njengoba nebemabhange bebakhona ukuthi ofundisa abantu labasha ngetindlela bangasekeleka ngato ngasetimalini kucala emabhizinisi eTinzabente eChannel eMaswati kubika Xolani Ndwandwe sesiti. Lolo kwaba ngumengameli welive laseNingizimu Afrika umhlonishwa noma-ke umnumzane Jacob Zuma uvakashele umnumzane Likhele wadlala lichaza lelimatime ekutheni live laseNingizimu Afrika lithole inkhululeko. Loyo lwake waba ngumengameli welive laseNingizimu Afrika Jacob Zuma kanye na Dr. Zweli Mkhize kanye naNkonyane Chiliza labasuka ecenjini letembusave i-ANC bavakashele umnumzane Likhele lowadlala inzima lenkulu eveni laseNingizimu Afrika kuthi alwele yona inkululeko. Babe Likhele lebekathethe umbane inkosi Sobhuza inkosi Satana Msalela wadlala inzima lenkulukati ekuxhumaniseni live laseNingizimu Afrika kanye nelive laseSwatini. Likhele abesita futhi nalabo lababalekile eveni laseNingizimu Afrika kuthi atobahlalisa lapha eveni. Umfana khe babelikhele uchazile ngayo imisebenzi yakhe. Ubaba uLokhozi uMasondo we-National Executive ku-National Executive up until now uyena muntu obeka responsible to hide ukulanza tibhamu timovie tiye kuphi in Swaziland and South Africa. He was responsible for that. Ubaba yiloko nje nilungise lapho uthi ube kusaktu abasebenzi nabo John Kadimeni nabo Babu Mhlongo nabo Babu Batman, those are the late abantu abashona asebenza nabo. Kulandzela kuthi babe Likhele akusuye ke umuntu lophilile waseke ucela bona ke labo bekayichuba nabo lena yekulwela inkululeko yebantu baseNingizimu Afrika kuthi bete kutomhlola la khona labaholi babeseke bayavela kuthi bete kutomhlola eTinzabente eChannel eMaswati. ngiLawrence Mathunjwa. Emaphoyisa embube aphinze abamba labanye basolwa ecaleni lokuba lapha eveni ngalokho ngekho emthathweni kanti-ke labasolwa bachama khona eveni laseChina. Bucala lokuke kubese kulandzela kuthi emalangeni landlulile bathathe wona ke eMashayina bawamvalele khona ngekuthi akuleli ngalokungekho emthethweni iphinze endedona ke tekugembula. Emaphoyisa imbube ke achubekile nalo liphenyo labo lelibeseke libaholela enzaweni yaseHawane lapho khona bafike ngetithuba tensimbi yesihlanu ekseni batokwenda lona ke liphenyo lawo bathiteke mabasendalo naliphenyo lawo bathola ke sona sive sawuke eMashayina lesingemashumi lamathathu nakune lesiqhamuka khona ke emaveni lahlukahlukene kufaka ikhathi iBrazil, iChina kanye nalo ke live laseTaiwan. Lanka ke Mashayina langemashumi lamathathu nakune 34 babeseke bahamba nawo bawamixa khona ke station semaphoyisa kanti ke nasenzaweni yaseWoodland nakhona baphinze ke babamba lamanye eMashayina lebeka lapha eveni ngalokungekho emthethweni kanti futhi bekusolakala ukuthi nawo solachuba wona ke lomshikashika wetekugembula lawa ke labawabambile khona ke eWoodland alishumi nesihlanu 15 sewawonke ke labanjiwe eMashayina ilangeni lanamuhla angemashumi lamane nemfica 49 kungeta ke kulangala savele angekhathi khona ke ejele kubheke ukuthi langa Mashayina avele ke embi kwenkantolo ngaye komsombuluko lapho khona ke ayodibhekana nawo ke emacala awo. Emaphoyisa embube awuvumile ke lona mbiko eTinzabente eChannel eMaswati. ngiLawrence Mathunjwa nginaKhimbali Mavuso siseHawane.
Lamahle asibuke dona temidlalo. Ingwenyama silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu eseyinikelele ngelimajezi emacembu lasiphohlongo ngamajezi latawasebenzisa omcudzolwaneni weNgwenyama Cup lotodlala kulembela Sonto. Ingwenyama yemhlaba silo inkosi Mswati wesithathu seyinikete emacembu lasiphohlongo emajezi ebhola labatowasebenzisa kudlala imidlalo yeNgwenyama Cup letako. Lamajezi athulwe nguye umvanenkosi Hlangabeza kuwo ke langamacembu lasiphohlongo. Bekunene lijezi nali selikhona ililethile ingwenyama ngenjabulo lenkulu la ngekuthokota lokukhulu njengoba ngisho nje ukuthi Solomon asikabiki kepha ke ayihlali ingalaleli ibukele kumbe mhlabeni uma kusentshetwa lemisebenzi ithi ke malanga njengoba Solomon ibukela nayo ihlala ilalela kuva ukuthi libandla lisebenta ini akudlalwe kahle ngibatho letimbatho indlela lenhle emaqembu onke asaya lapho kambe baphathi batawukhomba khona so namhla kawudlalwa kuphi namhla kawudlalwa kuphi namhla kawudlalwa kuphi ithi siqhubeke bekunene naleyo nhlonipho eMaswati kambe latiwa ngayo ukuthi noma ngabe konke bekungasilahlekela inhlonipho kambe nelithando ukuthandana kambe kungakhweshe empilweni yethu usho njalo sibhawuzo sakhe simabantu ngenyathi sibandwe ngoba sibandwe kambe ngenyathi sayesabandwa kambe nesizwe usho njalo amagawosi uyasephula sidingo sendoda bayethe Umbanenkosi Hlangabeza ubeseke ukhuta wona umsindvo lobonakele enkundleni yetemidlalo emavuso wathi ke lokho akusiko nani indvo lenhle. Ubuthi umbuzo ukuthi ke emva kwesikhathi esekangaka kambe lokungazange sekuvele siphosiso lo mnyaka usiphetheleni lo mnyaka unani kuphunyuke kuphi kwaphunyuka kanjani nangabe bodliwe kanti igama lithi kambe akudlalwe alisho ukuthi kambe kufanele ukuthi akuwine lomunye yini lisho ukuthi kufanele siwine sonke kufika kanjani ke lokhu bese sekuthi lomunye acabanga ukuthi ungathi mina akungangeneli ayibuye etandleni njengoba ke thine ke sithwele licala lekubika konke kokuthi ukhanjwe njani ufika uyicala uyithini nje lapho uyayibika into lenje sebadlobhene. Kanti ke naye sihlalo walo libandla lelidlalisa ibhola iPremier League of Eswatini kanye naye umphathi wesincembetelo MVA bawukhutile lona msindvo namuhla lokuthi lo msindvo asesike sime tincomo tabo Rafaela nje sitimukele hlale ngisho ukuthi sibantu sonke la sinamaphutha asitho tingiloze but nabe kukhona sikhalo lonaso ikhona phela indlela yokuthi ukhale ngokuthi ulandzele leto tingoni letifanele hayi ukuthi bese sesisukelana nje sekuba ngumsindvo la ngoba nalokuthi bese siphenga ukuhlalisana phansi siyahwebhana siyakhutana siyamemetana sikhuluma emagama langasiko akusiko lokungiko ngeSiswati sitowukhuthata nje lokuthi lobungithi singeMaswati ukuthi asihambise inhlonipho endile ingwenyama ke sicela onke malanga ithi sipho lesikhulu lesingasipha yona kuba kuthula akusho ke ukuthi kuthula sho singajabuli kodwa asingahwebhani asihlalisane kahle lo nyaka ke Nkosi uvele wase soyagabzela lo muthe wathi awakube na agaphela because sicela nje ukuthi sihloniphane bonkosi sitshengise lokho lena midlalo kubheke ukuthi idlalwe ngaye kumgcibe etindzabeni te-channel eMaswati ngilores Mathunjwa nginamlamuli Shongwe enkhanini. Inca yaso ke isikhathi Maswati Lamahle sithathu sibeke lapho ke tindzaba takusihlwa kepha ke singatigucisi ngalokuphelele ake sibuke leto letihambe embili elangeni lanamuhla. Silo inkosi Mswati wesithathu sesimetele onke amakholwa ukuthi ahlangane etekiwe umkhosi weliphasika otoqala mhla 13 enyangeni yamabasa. Emaphoyisa embube ngekuchubeka neliphenyo lawo sekabophela amaye emashayina lebekase hotel Rainbow eNgaba.
Imbube yemhlaba silungosi Mswati wesithathu seyinikete emacembu lasiphohlongo emajezi ebhola kanti lamajezi batowasebenzisa nabayodlala emidlalweni weNgwenyama Cup kulembela sonto. Ngaleto ke nini benkosi lenhle sitawuthi kucisa tindzaba takusihlwa lo sakufisela kulokuhle tinhlelo temsakazo landzela nguyeke Xolani usale kahle.